Anam lang katao reng merakap king meto nga makeshift drug den na adiskubre na ning Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA king syudad na ning Angeles. Milyaring operasyon king RD Reyes Street king Barangay Lourdes Northwest anyang Biyernes, April 5. May kuwala karang suspect dem 7 transparent plastic sa ning shabu. Amikitimbang 15 gramo at ating street value a 102,000 pesos. Miyaya liwang drug paraphernalia, ampuing mark money ginamit king operasyon. Samantala, meto nga drug peddler mo naman king syudad Mapalacat ing dimput da rin pulis. Mera kapyeng suspect kay alias Rocky king bypass operation na ng PNP king Barangay Alubola anyang Sabado, April 6. May kumpiskala kaya ring adwang perasong heat seal transparent plastic sa siya mikiyapat a gramo ning shabu, amagaw lagang mahigit 27,000 pesos. Pakasukol yang ening suspect king Mabalacat City Police Station. Yako bueng kaya kayong talasuyo, Lizen Morten, ating pusong makabalin.